Ino ni mihango ya gucina dawa cia kurebia iria ni hamwe na bangi iria cireketie kuhuthirwo ta wira igoti-ini macira-ini maria kwirwo mathitangagwo thutha wa kunyitikana nacio. Kuringana na Jurio Sekore ni mucirithania wa igoti ria Malindi na urio gutongoragia mihango ino, macira maria makuruhanitio na dawa ici ni mareketie gutuithanio na uguo hatiri bata wa guthi na mbere na kuiga dawa ici. 2017 we did come here and we did the same exercise, but then we realized that some of the drugs had been kept by the police stations on behalf of the court because we don't have enough in terms of exhibits. Mohamed Famau urio tongoragia gikundi gia kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kurebia ni atogeretie muingi ni unyitaniri wao hari kuhurana na dawa cia kurebia na njira ya kuonereria borithi ekwirwo aria mahutanitie na wendia wa dawa ici na oho guthingireria abunge kwaga kuhitukia watho wa unyui wa bangi guku bururi-ini. Si jambo rahisi wala si jambo dogo, ni jambo kubwa na zito kwamba leo ni mara ya 3 katika mji wa Malindi kuharibu madawa kama haya, na ni kwamba tutapiga hatua baada ya kwamba hii kampeni, maana yake hii ni kampeni tunafanya kwamba tunakomesha madawa ya kulevya. Leo tunachoma madawa ya kulevya kwa ajili tukomesha ulanguzi wa madawa ya kulevya katika Kilifi County na pwani nzima kwa ujumla. Mihango ino iratabanagio ari ta njira ya kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kurebia uria ukoretwo wongererekete na njira nene mwena wa Gicua-ini na guthukia miturire ya mbeu njithi aingi mwena ucio. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitau, njitagwo Muthoni wa Ndegwa.